Hello, good afternoon, ma'am. How's it? Thoiba Irang sigi matang da egi oiba mot khara ko. Phongdok sage tentak na madude Kuki singbu haige. Kuki sing kainom ta khantha se bako. How's it? Thoiba Irang se. Let's go back to the beginning. Kamaina hauki, how and when, why it happened. Ko. Howzik thoiba irang se Naga ga Kuki ga howzik muknari bise kadai dagi hawrakpano hai tagadi Kuki nataba thadau gi pastor ahum hat khiba thodok adu dagi thorak khiba consequence ngatane ba howzik lan tawi bise adu thadau gi pastor ahum hat bise Kuki singna Zelengrong United Front amadi NNC na pun hot panisineba. Allegation se. Where's the proof? Proof labor, evidence labor. Karigi damakta Kuki nataba thadaugi pastor ahumdo. ZUF na hot to ino. I am na hot to ino. Thadaugi pastor ahumdo na kari ZUF gi mayokta IM gi mayokta thabak tawrubagi kari ngang rubagi hat to inoba ekoina asi kitang khantha seba logical oi seba ko maram kari su laiteba mibu chatlaga hekta kaapga hat pe yaba teba maram kari su laiteba. There's no issue with the Thadau pastor and ZUF and IM. Thadau pastor singdo kanaga issue labra Kuki gi terrorist singa Kuki gi supremacist singa narco terrorist singa issue laiba kari issue no Thadau pastor sing de Thadau haibagi identity da chatke haina Thadau Baptist Convention gi moi meeting chatluraga Susampur da chatluraga halak paneba adugi damakta hat paneba Thadau na to khai targe Kuki gi umbrella da lining dre haibagi meeting chatlubagi hat paneba. There's the issue. Uredana issue do. I am ga ZUF ga laiteba maram laiteba mabu haningai moibu pastor hum do maram kari issue laitana aikoida blame pira eko aduga konsakul da moi 6 hostage do pha ki bneba pha ki do hoi condition khara yauna aikoi wari watai sadana kamaina tawsira diplomatic oina wari tawraga deal tawse haiba pot leiteba kudak da phabaga hat patuk patawkre hojik se mok tagi paula eko makak makok yaw da bale makong yaw da bale makut yaw da bale hairai kramadi thong ni ai sanga kapegi type ka aga kg mari manga taba plastic bag ani da purai hai thamo yam so eko aina haining budi Kuki masa singbu imana bu su yam le ko khangna sana bu su yam le imung manung su yam le noi bu ni aina hairise civilian singbu ko nakhoi Kuki supremacist ge Myanmar base ge terrorist mayam dugi makhada leirunu haibani aina haibadi aina haining budi ko rise up lan haibase yam lubne irai aina khanbro noi bhap na sagalaga lan tobe yaba matam na tene noina tawrisidi Roman Empire matam da phau tawram maroi ne noi gi lan khu tawside tawna se hardi imang thok na tawna se lan phamda lan mi thadok na ga tawna se ne aduna tabida isam sama praja kaisu khangda daba farmer adu mado lum hali do kai gino noina ki bro tawse hardi diplomatic oina full scale war tawna sine adbaina mi sam praja bu lum ga hat padudi huran bagi thabak ne ba kangpok pi je
Imphal ga Guwahati marakta leibani ko Dimapur gi marakta Senapati lan ba yaroi Imphal su kumba yaroi noi kamai na hingi hai bro hojik tha ama ani hingba yai Naga ga lan tor ga maitai ga lan tor ga noi kadai da hingpham leigani ana khan bro isin now Kuki civilian sing ko maral leitaba sing bo ekhoi di blame taude Naga sing di Zelengrong sing na di blame to roi hat su hat loi tha su tha dok re ko maral leitaba sing bo they are innocent adu maral leiba sing Kuki supremacists ki terrorist narco terrorist sing do mutat pada ekhoi punna khongjang changmin na se haiba se aigi appeal ne aina haiba da lan ki ba soi ki ba yours ithak thong ba sing na ai ingon da gi hai thoi sing thoi ba mi sing na ai elder sing na ngak pi gani sum thok pi gani thank you very much everyone sangradi era haibi ge ba thado da Kuki se amane ba thado haiba se Kuki manung da tribe mayam lay ba yam lay ba tribe se ko adu manung da thado se tribe amane ba ko si se khango proof lay ba proof di yame nangna thado ga Kuki se tongan da mu haye thado ga Kuki se nang na khangradi era haibi ge ba thado ga Kuki se amane ba thado haiba se Kuki manung da tribe mayam lay ba yam lay ba tribe se ko adu tribes Kuki manung da tribe yam lay adu manung da thado se tribe amane ba ko si se khango hana ai se thado tribe ne ba ai se Kuki ne ba si se khango ba hana ko adu ga mathang nang gi wangang du ai na ta ba da thado gi pastor sing se Kuki hoina hat le type da nang na wa ngang e ba ko kani gi hoina e hoi gi mi sabu hat to ni good afternoon ma'am ngasi siya mo ka ay video ama mo thagat sagin madudi nahan ay na thagat ki ba video adu da Kuki chapa gogaw hawkip haiba YouTuber Kuki gi YouTuber man video reply to rapa ay ngona Kuki se tongan da mu haye thado ga Kuki se nang na khangradi ai haibi ge ba thado ga Kuki se amane ba thado haiba se Kuki manung da tribe mayam lay ba yam lay ba tribe se ko adu tribes Kuki manung da tribe yam lay adu manung da thado se tribe amane ba ko si se khango hana ai se thado tribe ne ba ai se Kuki ne ba si se adu ga mathang nang gi wangang du ai na ta ba da thado gi pastor sing se Kuki hoina hat le type da nang na wa ngang e ba ko kani gi hoina e hoi gi mi sabu hat ni judge na hat ni proof yam ba proof su pi ba ngam ba ina magi thumbnail magi description power reply to tangkhul liar haina haiba yamna nokningra mana haise ai se tangkhul ne sine tangkhul naga ne sine oi haining ba haise no adu budi do kai deba adu aina haining ise moi se state sida leiriba naga singi kana jati lei naga haiba community sida karam tribe lei haiba pa thang deba yes naga gi population 7 to 8 lakhs leiba sida tangkhul na above approximately 2 lakhs lei Zelengrong sing more than 3 lakhs lei Naga gi population Manipur gi waina don't underestimate the power of Zelengrong gi community sing se Manipur gi district ayam pada leibne mainly Tamenglong Nonne Surasampur Kangpokpi Imphal East Imphal West Thoubal Bisnupur doina leibne don't underestimate the power of Zelengrong Senapati doina leibne leitrise ukrul ga chandel da katane Zelengrong ga leitrise hojiki gogaw hawkip hairba nupa sina haining ise thado aduga Kuki haiba se chak manai hena haiba khangi I know that aina hai ki budo thado na taba Kuki haina hanjan aina pan ki budo intentional never and abra I know the difference I know thado and Kuki is a same tribe speaking the same language but the only difference is ideological difference thado the identity that chakning ba for example hat ki ba pastor Hondo aduga Michael Lamjat hang makoi sina Kuki gi terrorist gi makhada makoi gi lining gre haiba gi ko separatist ne ba Kuki gi umbrella dagi Kuki gi propaganda sing dagi
separate oina thorak pa kangbuni ba thadau haina identify toba singse thadau haiba se tribe maming ne thadau gi makhada kana kana lei hauki ki gen silho lovum khongsai myam lei loina khange nangna haining sidi aingonda apang basi bane ba thadau haiba ga kuki haiba se sap man nangna hairi do khangda bagini nang baham na sagalaga pangang ngang nu khangda di asine ba mana haining se khange loina khange khangdri di noine ba ai su aingonda su amuka tangkhul haina amuka haibi rene tangkhul khataro manipur gi naga da leiri se adu su khangde ba noidi tangkhul haidi loire nakhoi gi kokta tangkhul nataba Jelengrong kana lebra kayam lebra kadai Tamenglong district da kana jati na panbra Sandel district da kana na panbra Senapati district da Kari tribe na panbra Ukru da panbra khang de ba no foreigner ni na ayam ba state gi demography te amata khang de ba Google hokip na hairi se hojike thadau pasar hat ki bodo ZUF na ne hai ba gi proof lei hai magi video da proof lei di putor aduna screen du da nangi proof to karino adu yengninge ba proof lai hai di pudi puthorate proof lai di amani police da central force sinaru rodana proof lai hai ne man hai se pudi puthokta ba proof do trust me bro gi proof ro aina kuki terrorist na hat ne thado pastor hom do hai na hai ki badu di facts findings matung ina hai bane ba situation matung ina maram de jeri web sing na I am sing Naga sing ha ni ngai di maram leite ba moibu ha ni ngai di Canada maram lei kuki terrorist single lei ba ai de kuki gi separatist group oi bagi hauji gi thado pastor hom do moi gi nampu sason military coup gi makha da leining kre ha gi thorak bagi ha ta ne ba asi logical oidra facts finding torga hai bane ba ai na hai ba situation matung ina hekla maral sining na pang sisi banate ba mayam na khangi po ne ba masi se proof lai traga su uki sing se mogi terrorist sing da militant sing da yam na pam da ba su yam na lai kre ba hoji se adu hai do pangam da ba phung do pangam da ba moi makhoi mayok ta to bangam da ba heka ka pa ha pa tu pa to ba ni na het ngang ba hoji Michael lamja thang na Imphal da leiri se amuktang kuki gi area da thajan se ba adu da khang ni Michael lam da thang koi ga thabak tawmin na bane ba odi pastor room thang silho hai bodo rebrand do Michael lam da thang koi ga thabak tawmin na ba mi sing ne ba thadau gi association separatist group ne ba adu Michael lam da thang do kuki gi area da amtang thajan se ba adu da khang ni kana na hat ra hai bodo litan gi incident da gi hauna ngasi pau till that Kuki gi terrorist singa hat ki ba masing se ai gi count 16 to 17 yorani oi tha ama ani gi manung si dako yamna hat se moina 6 hostages later thado pastor hum later aduga lol bol wifi haber adu da hum later pongring long gi villager ama hat kre siru naga ama hat kre tm ka som gi mapa tangkhul naga mapa layeng basa da mi ani hat terrorist kuki terrorist in ambush tor ha ki bro gari manung no make up salaga adu leire truck driver West Bengal ki mayang masa ma hat kre kari no to ri se mi je pang hat ta ha leire ba no gi jati se minung si ka pok tra bra ha bene da mi ba gi minung si amata pok tra bra ha bene da adu ga no praja singa moi ba amuk support tori ne luri ba de hojik naga mayam siri se kari gi no hai ta gadi ai khoi di hojik se underground involved to de ba hojik lan se hojik phau gi oina underground involved to de ba NNCN oiro ZUF oiro underground involved to de ba village defense force ina kun nga cha ga lai jaba nga ta ne ba uki gi di kari tawi moi gi terrorist faction kun thra lai ba sing do loina well equipped han tor ga lai ne ba predators ne ba moi se karai da mi to khai ta na lai bra kana hat ya bra low da jungle da lumma chatlaga natraga ambush tawga lambi da sophisticated weapon pairaga adugi hojik pawa naga sing se mi yam siraga lebane ba akoina hawrapa matam de 1990s gi matam do ning sang don't wake the sleeping lion haibero
adu oigani naga singdi hostess leiba mayam do muk thadokre UNC na thadokane amarom da haide yamna plus point leibne ko UNC bu so loina sai gum se miya mamang da world gi mamang da ko ise savages nate ko ise mi hat panate ko ise civilians hat zati nate hai ba message aso ba ama pi gre ba naga sing ko Christian lining gi dignity nga pa Christian lining gi ethics at community ni hai ba gi message aso ba pi gre ba we have given a chance for peace asida fawba noina lan muk tawra adi khangre ko ngaran so tawre ma leng mai khunda amuka no mai ka pa la iba noi gi mi thadok pa gi ka pa la ini ba noi gi se noi gi hostesses do thadok hi ba gi ka pa la ini ba we have given a chance for peace but still then you retaliate kari hai ru do no komna ani zeleng rong mai nan hung goi kho zeleng rong mai pui pu kaina sai su mai goi kho ai na de lo ni sa lo ni mi tho mi tong video ai na ka siam na ba mi share solo sum mi to na ka khan ita share solo pu mai goi na kan di mi kho dil lo kho ani wai zeleng rong mai na ga mi lat ma ge sa mi te ta ba ko to media zu me ga ko na media to ri pai nga tan na su na ba me ko pi jang na media ko amai pon na ri su ta nga mak media ko ni su man nu ma ge to lung ko ko ai na atong khai mi long ko sa na ba mi to nge sa ton sari mai nai pu ni allow te na the thai ti ma na the na ko lo pu sam sai lo mai goi na mai ta thon ko the